Garo Hills da collection to mutab da Garo people singisu oina brother singing ki thaja bakro le moi londa goira gi si hai brother sing jang se madugi concept to ina apply to rega Manipur da anjing da wari li matam da swan to da mai ba sing yam pai na bani madugi khulai do hai da ta u gi mai ba mayam sing se house mayum da loin set rega house survey aina kan to archaeological ai method of study da approach known to unknown the akhang badi khangdam da changhan ba gi process se masi ai gi method of study better dam na aduna akhang basina kari ori gi bu brother sing jang si mai ba sing duri gi sala hang mora ga body collection tore simply ai moi di collection tore ga talk te aina kadai de gi stangi collection si kadai de tore pa ge se among further query to when hai ba de clean oi da ba maya among technical ko adu example si aina kano si da tangkulu nung da 1968 da survey ma house survey ni do so house collection gi salimi madu gi sat pa matam si da aina anywhere ain chat matam da ai surung gi kano se hang ne ba surung si noi ta ba lai bra kadai da surung lai ko li hai ma sing ba sing gi so ain som hang ne alai da boy na hai da khang kui da surung ukrul gi kano da surung ma lai ba ni ai mo hai da but it is 69 itself ai Kangkui is Salaga, excavation told. So it was successful. Prehistoric man signa stone age ki angan bamatongi mi sigi da madida lerambagi kutu kulai kaya merum se pangwai wane. It was really a lucky for me.